Imbagmisa tamo po, Reverendo Padre Enrique Luzong. Miti po nating meto nga balayan, abe-abe tayang pugayan, ng apong Ginoo, kilagyo ng ipa, ampoy ng anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakigum ning banal Espiritu, mantabeya sa kapilanman ke kayo. At keka, antimurin. Tutuyang malugod at mapamakalulu iyapo. Amen? Uling kaniting aldo, 13 banwanay milabas. Inyang tinggap tayong metong maulag at importanteng regalo. Ibat kaya, ing lugar ini may ginyang metong dambana, metong shrine, metong bale sa alilungan, lalo na karing lubos mangailangan at karing manyawat kasaupan kingapong Ginoo. At yan kapatid din kaya katamong pamitipon, ing dahilan ng pamitipon tamong ini, bang pasalamatan niya ay malugod at mapamakalulong apo. Lumapit tamo kayo,
Tingkay katang pamangailangan, ilapit tala, at kimitnong kasalpantayanan, tanggapan tala, kingkayang lugod at pakalulo. Karong kapatid, kaya katamong apong ginututuyang mapamakalulo, inya masikang tamo lubngening lumapit kaya, may nyawad kingkayang grasya at kingkayang kapatawaran. Karempenantit may kulang tamo, may kasala tamo, magpakumbaba tamo at manyawad kingkayang pakalulo. Itamongan, aminan ko, King Diyos ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatid, ing may kasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad king gawa, king may pasukat ko sanang tepat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapo ko kang nuwa na Mariyang kapilanmang Virhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatid, ing palanayo ko, king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluwa na katamo, at kimpangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, ang ganakimbye alanangga. Manalangin tamo. O Diyos sa ipame, kaluguran mo ing kalinisan at susubli mo nung warit iti me bating. Ilapit mo laki ka ring puso ring alipan mo at katman mula king lablab ng espiritu mo. Balang mayakit lalong matatag akasalpantayanan at mapigagap king pamanyapat mayap. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye ampong magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libruning propeta, Eremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, isumpake, ing ninumang taong manalig, king kalupa ng tao, king sikanan, ning kalupa ng tao, at painggulot kanako. Mangariya, king mababang tanaman, king disyerto, at tutubo, king malanging marangle, king gabu na malat, at alang bitasang tutubong tanaman. Alang bitasang kayapan ang mapalyari, keting bansa. Dapot, bindusyonan ke ing taong manalig, kako. Mangari aking tanaman at tutubo, lelening batis, at mirarasla,
king danum ding uyat na. Eya tatakot, potanging kaleldo daratang. Uling manatili lang sariwa, ring bulong na. Eya maliligalig, ni mumuran, manatili ang mamunga. Nino ing makibalo, king puso ning tao. Tutuyang mapaglinglang at mayap. Ako ing Ginoo, ing sasalugsog, karing kaisipan, at susubok karing puso da, ring tao. Lalawan ke ing balang tao, agpang king pamibiyebiyena, agpang king daraptana. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Maligaya ya ing tawong manalig king Ginoo. Maligaya ya in taong manalig king Ginoo. Mapalad ya ing tawong makirandam king tuturuding mayap adapat at makikyabe king dapat ding makasalanan o makiluklukan karetang alang Diyos a katawan. Matula na lang pamintuan ding kautusaning Ginoo at kaya lang pangaralan aldo o bengiman. Maligaya ya in taong manalig king Ginoo. May ngari king tanaman at tutubo lelening danuman at mamungaya king kayang kapanaunan. Sagiwalang parati ring kayang bulong magtagumpe sa blanang daraptan. Maligaya ya in taong manalig king Ginoo. Dapot ding tawong makasalanan ela makanyan, se pulawaring pipayid-payid ni ngangin. Ingatanin ning Ginoo ing tawong makatuliran. Dapot ing tawong makasalanan, mira siya king kapahamakan. Maligaya ya in taong manalig king Ginoo. Parangalan tayo po ing maya pabalita. At indie, nga naning Ginoo, ing maniwala ka na ako, mate kapilanman. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. I Jesus nga na karing pariseyo. Ating metong nga taong mabandi am mimalanmal at ating labis-labis apamangan aldo-aldo. At atin mo namang pulubi amilagyuan Lazaro, mitmuyang sugat at atsyulele ng pasbul ning mabandi. Bisayang makapangan agyang king mugmug ang mananabu ibat king lamesa ning mabandi. Aliwa mo ita, lalapitan de pa ring aso at didilatan dala ring sugat na. Meteya ing pulubi at dela dering anghel king siping ng Abraham. Meteya naman ing mabandi at mikutkut.
Kabang magdusay aking Hades, tinalangaya ing mabandi at ikit ne king marayo i Abraham at i Lazaro aatsu king siping na. At nga nang kinulayit ning mabandi, Tatang Abraham, malunos kayo kanako. Utusan niya i Lazaro, baneng basan danum ing sepo ning taliri na at parimlane ing dila ko. Uling magkasakit ko king aping ini. Dapot nga ng Abraham, anako, ganakan mo king kanitang atsu ka king yato, migpakasawa ka king mangayap abage, at mi batayang kasakitan i Lazaro. Dapot ngeni, mi paligayan niya keni kabang ika naman magdusa ka. Bukod pa king sablang yan, atsu pilatan tamo ing metong amaragul abangin. Inya, ela makapunta ken ding atsu keni, at ding atsu ken ela makapunta keni. At nga naning mabandi, nung makanian Tatang Abraham, ipakisabi ko pong mayap king papunta niya i Lazaro king balen ng tatang ko, uling atin kong 5 kapatad alalaki. Itubod ye ka rin ba na lang dinan babala, kanita ilamuman elamiras keting lugal ning pamagdusa. Dapot sinabi ng Abraham, at tsuya karela i Moises at ding propeta, paboren mo lang makiramdam karela. Nga nang may kibat, sapat ita, nung puntala nala ning metong asinubling mebye, sumisila at painggulot karing kasalanan da. Sinabi ng Abraham, nung ela makiramdam kang Moises at karing propeta, ela mo naman maniwala ang gyangking mete asinubling mebye. Kaluguran kong kapataring mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kang among noli, yung kekatamo pong kasalukuyang manimuna, kay king kekatamo pong shrine, our administrator, to Kong Bobby, our rectoral council coordinator, karing adwa tamong deacons, and to all the officers of the pastoral council, the religious mandated organizations, then pong volunteers, I see familiar faces, to all our benefactors and sponsors, then sasawp kiniking kaya katang kaluguran na apo, shrine, and kareng kanawang kapatad deboto na nga po. Mayap gatpanapon pa po. Kaya kayo man, may paggatpanapon po. Kabilising panahon po, yung tutuna, manibat na benging magsadya ko para king kaya katang pamigunam. Ako balo no ka rin kung mag-umpisa. 13 banwa na pala itang milabas. Inya nga ako nandining metong espesyal at maulag ang regalong pigkalog ni nga pong Ginoo. Apo kaya katamo ing maging niyang dambana o shrine ining kaya katamo pong lugar pipanalanginan. At malampat na panahon nung lawen ming kwento bala mo pang teleserye. And I had the privilege to get to know the story firsthand. Inya pong mi talaga ako wanting rector. Inya po March 23, nung inya po magkamali to be exact, 2012. Inya po ngining 2025, saktong 13 years siya po. Inya agyang medyo busy king parokya during this time. As soon as I received the invitation, kang nga pong noli through Kong Bobby, I cannot say no. Because unang dili maragulya pong impact papil na nga po king kanakong biye anting pari at dakal bendisyon grasyang kanakong tinggap. Yeah, this is my own way of giving back. Pasalamat hanapin karating grasyang pikalub ng apo. Mukha na ako
Nung party ka rin kanakong pamilya. Karakal pong kwento nga kupin, and I don't know where to start. Pero ating pong metong pabakal ng apong ako kalingwan. Agyan pang medyo mabilis po yung kanakong term, Kenny. So that's March 23, nung yung magkamali, the year after in 2013, sometime April or May. Kaya ba't nitang interview ng Miss Chris Aquino, if you remember, when the shrine was featured in Chris TV. Kaya po kalingwan to, that was the time na mamuklat niya po yung school year, yung seminary, because I have to go back to the seminary. So that's 13 years. At meto nga pabakal ng apo, ako kalingwan, manatili, hanggang ini ka na ako, agyang nuwa rin kumipadpad, at lalong-lalo na kining bayo ko pong assignment, o yung assignment ko after seminary, which is in San Simon, at agyangan yung tsuko po kayong seminary, yapin po ining kung daramdaman. Actually, minunaking dimdamin ni King, meto nga ginamit na namang instrumento nga po bang maging yung dambana o shrine. Our auxiliary bishop then, and the parish priest of Holy Rosary Parish, Pisamban Maragol, no other than Bishop, now Cardinal Ambo David. Makaniniya po, bala mo mantraya, and I'm sure karing kapatad kong deboto keti can relate on this nga na ing taong may pakaluluan, pwedeng makalulu. Ing taong may pakaluluan, pwedeng makalulu. When you receive the mercy of God, you cannot but be merciful. Istong tinggap mi ing pakalulu na nga po, istong tinggap mi ing grasya na, iyan mo naman ing grasyang kaya kang idake para ka ring aliwa. Bala mo itang pelikula nga panalben ko. Have you watched the movie Paid Forward? O yung title na po ng movie. Anong ning bida metong yung anak? His name is Trevor. He is an elementary school student. Makwal tala, tinanla rin pamilya ng Trevor. At yung teacher na, sinyalis na la rin kayang estudyante. Nga na, dininano ang assignment din kayang estudyante. Kabalik yung nga na, answer this question. How can you change the world? Kaligwanin ko tang, ne? How can you change the world? Elementary lakay yan din, eh? Diyos ko, pang comprehensive exam yata. Makanan may kanong by one in yato. Well, I'll cut the long story short. Mimisi P. Trevor, makananing pakibat aning assignment ay ni. How to answer this question of his teacher. So finally, minsan, by accident, ating pulubi king luwal. Ating mangailangan sawop. So Trevor thought of giving him food. Sopane. Ining taong mangailangan kay luwal. And spontaneously, Trevor gave a favor kining tao ngayon ni. He showed him good deeds. And then, eventually, in the movie, the person tinanggap pakalulu o sabihantang kayapan king anak, gewa na naman karing tao nga kasalumuhan na. So he did the same. And it created a ripple effect. Inya entitled ng movie Paid Forward. And first time he did it, king meto nga pulubi, anya ing pulubi, ginawaya namang kayapan king kayang kapatad, at detang gigewa ng kayapan, makanya mo naman ing karelang gewa. So megumpisa by doing a simple act of good deeds. It started with sharing, pamamiya pakalulu,
at tinukina. The rest was history. So Trevor thought of doing good deeds. And by doing good deeds in simple, king simpleng paralan, karinya kano pwedeng magumpisang manibayo ing yato. Mamakalulu ka. Sumawop ka. Idake mo nung nanungatin mo, karinya magumpisa ing pamagbayo ning yato. Well, sabihan nyo, masyado yung maragul ining challenge siya ini. Pero nung lawen makanyan mo naman ing umpisa ning kaya katamong Santa Iglesia. Inyang apong ginu, king biye at mission na, pepakit na yung kayang pakalulu. Pepakit na yung kayang pakalulu. Kiti po king apo, neto nga kwento nga ako kalingwan, minsan, inyang mamayad ng utang. Deta pong makibalo keng history, di king kwento, makarelate lang kanini. So may aquaria, ining kaya katamong shrine, ing kabun, eventually, pati na yung balena nga po, king kabila, uling dakal, sabihan tamong magana kang, kaya lang taula angeles, were kind enough to provide niya po. Sabihan tamong mamaram, nung nanong atinda, bayang isalba in lugar iti. But then, of course, kailangan lang bayaran din yung utang nga tamo. So, one time, Friday tayo kalingwan. Lunchtime itala, during lunchtime, mag-break kanita, alang misa. So I was with Kong Bobby and we went to the house of this benefactor or donor. I will not mention the name anymore for anonymity. Ang kay, first time yung mamayad, adwa lang cheque reta. Imumunang cheque yapin tang interest, because as you know, Bishop Ambo, sabi nagyang maganakala, let's not take advantage. Let's be fair. So pati itang interest, makakawani ang po itang principal, that's the second check. Mila piyabe, kasi mamagasa kami rugo, po ta i-waive the itang interest, just the principal, po, so at least makamenos. Strategy niya po. Kesa po itang piyabe, may itang interest ang po itang principal, walang chance. Anyway, anyang biyemino puretan cheque kening donor or kening sabihan tamo pong sasaw. Wag na po, anong makanita. Ay, ano pong wag na po, anong makanita. Pero malaki pong bagay ito. Balaki nga manuha na mo itang interest sa cheque. Maragul-dagul yarin po ito at maragul na yung saop ito. Little did I know, pati itang interest sa cheque. And we wave mo kitang month ito, but she's referring to the whole amount. Bababaking 1 million. Di takya mo po ni 1 million niya mo ni. Pero nuka rin may paninto na ni 1 million. Niyang sabyan na po, wag na po, nga nang makanyan. Naku, makanyan, for some time I was quiet, tahimik ko, may bana nung sabyan ko. Amo nga nang makanita, lahat naman pong yan ay galing sa biyaya ni Apo. Kaya, binabalik ko lang po kung anong galing sa kanya nga na. At may paluwa ako, Agyang sinabi ng Eipanya biyan, Pangarsukeng Shrine, that afternoon, I celebrated the Mass in the afternoon, kuwatiis, Bang idakay itang may pabalita. And indeed, yapin nga manuwan taong ito, in taong may pakaluluan, pwedeng makalulu. When you receive the mercy of God, you cannot but be merciful. At ane kayak making aus tamo ka nga po. Dintantang puntong, we have to decide, nano talaga yung aus ta ka nga po? Apong mamakalulo o apong mapamakalulo? Mamakalulo o mapamakalulo? We have decided, ngining aus tamo is apong
mamakalulu. Because apong mapamakalulu, used as a noun. Ne? Wala mo, you just describe. Nung Nino Yapo, he is merciful. And that's correct. Pero lupang mas akmayay mapamakalulu o mamakalulu. Because mamakalulu connotes an action, a verb, a response. Mamakalulu. So iya mo mapamakalulu, mamakaluluya. What's the difference? He is the Lord who bestows mercy. Yang magkalub, pakalulu kay katamo. Iya taya mo, we just don't describe Him. We see Him as a provider of mercy. Hanya siguro itamong lalapit ka nga po kiti at may karamdam at may karanas kingkeyang pakalulu, ne? O yaning awus kay katamungan, o yaning panagkat kay katamungan. Idake, itang pakalulong tinggap tamo king miyayaliwang paralan. Hanya, Pope Francis tuya nga na, mercy nga na is not an abstract idea. Mercy is not just a word. Ne? It's not just a concept. Iya konsepto. But mercy for us Christians is a response. Is a verb. At eka pwedeng mamakalulu because minuna na kang pekaluluan ni nga pong Ginoo. Tinanggap ka eh. At inyang manyawad ka, balo mo daranasan ng meto nga tawong mangailangan sawop. Ay niya, minsan, tinanggap ang pakalulu at uling balo mo yung panandamaning meto nga mangailangan sawop, ikang hining mamakalulu. Nya, no wonder, ning meto nga kwento nga kaliwan, we made a study at karaka donation boxes, kining gulot, kilub shrine, o bakit patuloy lang mamaldug o maglakwan pera, king bitis na nga po, king ulas na nga po. I think even kung Randy David, the brother of Cardinal Lambot, did a sort of a study in a sociological point of view. Ne? By putting money there, means to say, kapag nasahin tang may maldug ka rin o may glakwan ka rin, tang buri ng diretsuya kitang lumapit ka nga po at mangailang sawop. At may kulitan nung mangailangan. So it's direct way of responding to the mercy of God. Yang pilan lang donation box, kung Bobby, if you remember, patuloy lang maglakwan ka rin. Because that's their way of saying, thank you. Ngini ako naman, uling denasan ko, ing makananong mangailangan. Ngini ako naman ing mag-pay forward. Nga, lakwan ko no kini. Bang sigurado nga ting kuma. Nino man, ing kuma ka rin, burin sabihan, mangailangan niya. So it's a response. Mapamakalulu. Mamakalulu ya. And therefore, nung seryoso tamo, king pa magdeboto tamo kangapo, di sana pusan taya naman. At yan yung pagnasan ng balang deboto ng apo. Ing mamakalulu, uling tinanggap tang pakalulu. Now, introduction pa lang yun ha. Hello. Buriking i-relate king ebanghelyo. Ting problema na. Nitang mabandi king ebanghelyo. There are two characters, obviously. Itang mabandi, ampoy Lazaro, ing meto nga pulubi at pakakalulu. Did you notice the contrast, King Bieda? Samantalang mabandi, sawasawang pamangan, ing makayampang king kayang lamesa, ating malana, talagang pangmakwalta, ing susulod ng malan, versus ining Lazaro, ing pulubi, alos mamasayam king mumug, amiyugse, ibat king lamesa, ing malana nano,
ring sugat na. Ilang babalot king kayang katawan. Didilatan dating aso. You see the contrast niya po? Now, maybe, ingkutang tamo, nano ring malinggewa ng mabandi? Nanong problema? Nanong gewa na? Well, the answer is, ito yung problema. Ala, yung gewa. Ikit na ning may itong taong mangailangan, maninayang pakalulu, maninayang sawo, prugo, saklolo, hinepinsinan. Dead mabels. Keber. Basta importante iya, mabsiya. Importante masanting kabiliana. Pero tsuwara pa na yung taong mga ilang sawop, hinepinsinan. Uy ta, yung pamagkamali ng taong mabandi king ibanghelyo. Alayang gewa. Akalingwana. Ganagan nga tsukeya. Pigkalub na ni nga po kailangan ng idake. Bangka nito, makinabang, ding aliwang tao, lanar lubos, mangailangan. Metong amount ng Pope Francis sa kalingwan nga na, the opposite of love nga na, is not hatred. Do you know the opposite of love, according to Pope Francis, is indifference. Kaya lang pakialam. And that's very true. You know, there was a study I read, nung kanong ring mga kuwataw, mabandiking yato, mabiyasa lamong midake, alasan na kanong daranop o dumanop, kimbong yato, if they can only share. But you know, the problem in our situation nowadays, and maybe your own observation, minsan nino paretang atinan na pabandi. Ilapang magnasang padagulan dapat parakalan dapat retang nanong atinda na. They are never satisfied with what they have. Nga ng Bishop Ted Bacani, another Kapampangan bishop, the problem with the society now, there are a lot of grabber than giver. Did you get that? Mas marakal bisang kumabid, grabber, kesa karembisang mamye, giver. Anya, tendency, daranop lalo. Dahil lalo lang maging kalolo. Dahil mga kuwalta lalo lang kukwalta. At anang karagul tanggap daring amanuan tamong pakakalulong po pa rin mabandi. Nya, I think this is a very timely message of Apo. Alin mo kaya katamo nun karen balang metong at metong kaya katamo. Mabiyasa tamong midake nung nanong ating tamo. Mo material abage. We are also referring here of oras, panahon, pera, nanong mga ating tamo. At deti, tandaan ng tamo, iba't laking apong Ginoo. At nung iba't laking apong Ginoo, gamitan la bangkanita makasuyo tamo kareng aliwa. Nepo kasanting tang tauling penandit o tauling party ning mumunang pamamasa. Nga naman ako yung Ginoo. Lalawan king balang tao, agpangking pamibiyebe na at agpangking daraptana. And I think this is very consistent in the New Testament according to John. At the end of our life, when we are face to face with God, metong yan kutang ni nga pong Ginoo kaya katamo yan. Luwining puso tamo at makanan tayang ginamit ing biyepig kalub ni nga pong Ginoo anting kalam, bendisyon, bangkanita, makasawab ka rin aliwang tao. After 13 years, siguro, makanyang kaya mong bringlawen, nung nuwa rin tanang ini. Although, halos 1 year ko mo po ako pinandin. Pero rin milabas sa panahon, may natili ang makatalakad at matatag, bistat man masalimuot yung kwento, baya, may buklat pa si Bayo yung apo, may kapagmisa. It took us 25 years or so. You remember the story, palagi nang kukwentong apong Setu at the time, niyang saraya because of some circumstances and some concerns and problems at the time.
And then finally, open, may ngulisak na yapo, api na ini. Nya, itamong devoto na nga po. Let's continue to live, ne po, ining hamon na kay katamo. Loks na itamong tinanggap na king kayang pakalulo. Deti sanang grasya at bendisyon ay bat kaya. Ila namang grasya at bendisyon pamiyata mo. I would like to end with what I read once kay post nga na we thank the Lord when we receive blessings from God. But we thank the Lord all the more when we become blessings to others. Pasalamatan tayo nga pong ginupotang tatanggap tamong kalam at bendisyon. Pakalulu. Pero mas pasalamatan tayo nga pong nung maging tamong kalam at bendisyon para karengaliwa. So itamo mo tatanggap pakalulu, itang tinanggap pakalulu, mamakalulu tamo. At karin tamo maging kawangis ng apong mamakalulu. Yan kapatid para kanako ing kayawsan at panagkat kaya katamungan. Malambat pang panahon, ne po, nga saan maging yang mabye, ing pakalulo na nga po, kimpiya tamo. Gusto mabiyasa tamong mamakalulo para ka rin aliwa. Amen. Ginoing sukad ning biyemi binayang makuyad at nasamong gamitan miya ing balang penandit na niti ban akamtan mi ing biya alanganga. Karing balang panalangin ning ipakibat tamo po. Gino, manalig ke sake ka at eking nano paman. Ulitan tayo po. Gino, manalig ke sa keka at eking nano paman. Para king Santa Iglesia, king kayang kakaluluan, patutuyas sana king kuyad ning makatawong biye, at ituruna katamong mika kapanayan king biye alanganga, ipanalangin ta king Ginoo. Manalig ke sa keka at eking nano paman. Para ka ring sablang tatalan king pangimut ding kwalta, kapilan man sa, ero gagamitan bang asupil doring tao, o bang asilbian ing sarili rang may mutak parasan, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring kalulu, paratila sanang masaya, uling para karela, yaing kayaryan ning banwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ke sa keka at eking nano paman. Para kay katamungan, paratita sanang ibili ing kapanaligan tamo king Ginoo, eking upaya ning kwalta o karing bage makarikil king laman, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, manalig ke sa keka at eking nano paman. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ipa, dakal ka ring makatawming ulaga, lunto lang alang timbang king oras ning ke kaming kamatayan. Parati misanang tatanda na niti ka ring sablang aldoning biyemi, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi.
indawon tamom matanggap ya arapan ng Diyos ipang lubos mayupaya. Tanggapan ni saning Ginoo itindawong karinggamat mo, king ikapuri ang pong ikaligayan ning lagyuna, king isaplala tamo at mabilog ng banal a kapulungan. O maganakang ipami, king kapamilatanan niting sakripisyo, pabanalan mo ing sablang penitensyang gagampanan mi, baning sablang dirikilan mi kaniting Kwaresma, magsilbing mamungang kabanalan para kay kamingan sabla, itiyaduan me king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya kay kayo, itasyor ang puso yu, Makatas na laking pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing purian ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin manoy pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka. Uling inyang pepakit ya, ing anak mong bugtong, pigkalog mo, karing anak mo, ing pagmasusyanda, banwa-banwa, ing piyesta ning kaligtasan. King mipnong tula at kambening malinis sa pilubluban, magbayo sana ing kayungyungan mi, king pamanalangin, at pamaningap mayap, pamanyapat mayap, karing kaparaming tao. King kapamilataning pamagmasusi mi, karing misteryo, amag kalug panibayong biyeke kami, misadsad kami sana, king kaya paning grasya, apagkalam mo karing anak mo. Unita kambering sa blangkoro ring anghel karing banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang, ngaming ang pupuri keka. Ikapin ng banal o pa, iking sibol ng sablang kabanalan. Unira panig apumi. Tugtugmeng banal espiritu mo mo yung titipang ambon karatingayin me. Ban pabanalan nalat para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ng biyena, kim pamaylasang pong kamatayan na, kinwaning tinapepe pasalamatan na kat pinuri. Piras ng tinape, dinuwang na iti, karin sisipulo na nga na, kunan niya iti kayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amitawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis, pasibay pa pasalapatan na kat pinuri, dinuwang na iti ka rin disipulo natin nga na, kunan niya iti kayungan at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pangalananggang tipan, ami bubu para kaya kayo't para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, taptang iti bilang pamigaga na kayo, kanako.
Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o mapamakadulong ipa ang kamatayan ng pon impang asubli ng mebye, daraon mi akaya kay tintinapay ng biye, at ingkalis ng kaligtasan. Lamin pa salamatan kaya kang pepalarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo kaya ka. Ikami nga sanang may sulusulo king katawan ng pontayan ng Kristo, tipuna na kami ang metong ning banal ay Espiritu. Ganda kan may o ipa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap kay meto yatuban may ganap laking lugod. Kamben ng Francisco yung Papa mi, i Florentino yung Arsobispo mi, din sa blang paryang pong diakono, din sa blang susuyo kim banal ang kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatid mi minuna ng pepainawa kim pihong kapanayan, din pangasobling nebye, kim pakalulo mo, dala mo la, at ding sa blang mayango na biye, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ng karapat dapat magkami kimpi alang hangga. Ban kampeneng nuwa na Virhen Maria intuning Diyos. Kampenang San Jose ng esposa na. Kampeneng nuwa na apostol. Ting sablang banal. Ami biyebe kalugud-ugud keka king kekabanding panamon. Apor yan ang po nga paligayan da kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritong banal, pupuryanda ka, at parangalan, manggaman kingalan hangga. Kampening kapanaligan king Diyos sa malingap kaya katamo king pinandit ning pamangailangan, manalangin tamo, antimo nung makanano nakatamong tirong Jesus.
Ikabos mo kami kay sablang Maroko, ay pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, kin panahon mi. Banking kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabyus kami nga lang kasasagkulan, kay sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pong pagsadyan mi, impanyatang na mitnong ligayan ng talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos, ay pami, in ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, in kapayapan lalakuan ko kaya kayo, in kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mula sana babaligdan ding kasalanan mi, luning pansinan mo, in kasalpantayaning banal na kapulungan mo, layon meng pamayapan ang pong pisang netungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari, manggaman king alananga. Kapatid ko yung kapayapaan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. King masayang paralan kapatad, yagpang tayong waganing kapayapan, king metong at metong, kapayapan po kaya katamongan. Nyo in kordero ng Diyos, nyo in milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king apunaning kordero. Gino, kung matampang tanggap kera, dapat iyagas nga yung amano mo, pumayat na ako.
Manalangin tamo. O mapamakalulong ipame, itisan ng sakripisyong tinawon me, mi patutuan niya king sablang tapat mi, at mi patibayan kami king kabanalan abubungan na. Iriyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok kayo pa mo po. Awsan tayo pong ini, in kaya katang Apos Shrine Coordinator, Brother Bobby Cortez. Bengin ng Diyos po kay katamongan. Kambe na po ni kay katamongan administrador na ning Apos Shrine, Reverendo Padre Noli Fernandez, at kambe na rin kay katamong kayabi adon diakono, Reverendo Harold, ang po Reverendo John, ang po ning Apo Rectoral Pastoral Council. Muri tayo pong pasalamatan ang kakatamong migmisang pari ngayon mumunang Aldo na ning kakatamong Tridumas para kayong pamagsadya kayong kakataming kalabing at banwang anibersaryo na ning dambana ng Apo bilang shrine po kayong March 23. May bayit siya po kayong Bacolor ketang November 23, 1975 po. May garalya po king Angeles University Foundation, College of Arts and Sciences. May gobraya king Holy Angel University, ang po king CDC, Clark Development Corporation. Po. O may yaw siya king apong Ginong. Linubya po king seminaryo bilang late vocation, king Holy Apostle Seminary. At nung kanya po mayari bilang pari at may ordinan bilang pari ketang October 1, 2007. Po. Kasalukuyan, iya po ang makadestino. Ang destino king Nuestra Señora Parish, king San Simon. Po. Anya pong kayari ng may ordinan pari, pepag-aral na ng Archdiocese king Louvain, Belgium. Kaya ba na pong may-ari, may garal ka rin, may destino yaketi bilang mumunang rektor na ning Apos Shrine. Pabanwaya mo pin po, kaya ba na po nita, may talagaya at bilang Dean of Theology Department king Mother of God Council Seminary. Po. Kaya pong May kanyan, kaya reshuffle na rin pari, may destino ya po kaya king Our Lady of Lourdes Parish, kaya ni pong siping baletaya kanyan, kaya ni pong king sumangid parokya po. Puri tayo pong pasalamatan ing bigmi sa tamong ini, Reverendo Padre Enrique Rick Lusong. Alakpakan tayo po. Among dakal po salamat kaya kayong pamanagap kaya kaming imbitasyon, kaya kaming imbitasyon ng po kaya kayong masanting homilia. Makanyan mo naman po, pasalamatan tala rin hanggang serve ngayon ng misa ngayon ni, rin hanggang mandated organizations. Opo, po. Ang po, syempre po, kaya kayong pesitagon ngayon ng kabengya na ini. Dakal po salamat kaya kayo. Agkatanda ko pong pasibayo bukas kaya kaduang Aldo na rin kaya katamong Tridumas. Po. Biyernes, ang misa po alas 7 na ning bengi, itang tauling misa na ning Biyernes tamo, misa na po. Paano mo na ning kakatamang Arsobispo na ni Archdiocese na ning San Fernando, Pampanga, ang lubos sa kagalang-galang Florentino Apong Dong Lavarias. Sana po makatagon kong pasibayo bukas. At po, kayong March 23, ito pong mumunang misa, 8:30 ning habak, panimunanay po ni Cardinal Ambo David. Patangay po alas 6 ni Bengi, panimunanay po yung katamong lupos sa kagalang-galang Aposeto. May po. Pasibay po, dakal salamat po kay kayo. Siyempre, ako palampasan nini. Yan paninayan da rin taga-Keti rin. Pagkanta na kata siguro nga mong itang most requested song, ne? Most requested song. Amang ako po, may gaganakagyang hapat mo po ka, no? Dakal po salamat.
Malaksang magmisa ko mo. Kanita po niyang panahon na Chokiani Shrine, dagdag mo pong tita ka kwento. Mong pwede kang magkanta nga da. Impakibat ewa o wali, impakibat pilan. Kini po po Shrine, sabi kong may launching, kaya katamo pong, lakwas may hound, ita pong, binyani nga pong Ginoo, ganyan tamo makanita kagaling, magkanta, pero aluwa po itong matinding pamangailangan Ano nga po ang bukanta niya, wala na kaming pamayad, karatang utang Reka na, kaliwan nito, nga naman yan, I don't care nga na, kahit magpaka-showbiz ka nga na, kumanta ka ng kumanta, mabayaran ng utang natin. It's one of the fundraisings po kanta because we're paying 22 million at the time, right? Yes, I remember the Grand Palazzo Royal major concert, fundraising for a cause. At sige, we'll try. Meron po ka rin kantang Tini Mo Ka Na Ako. Kaya po sinikat mo naman yung kanta ngayon It's actually a secular song, but my director in Arte Santa Rita, Andy Alvis, gave a new translation. Ako prepared, you see, palay ka lang track number 3. May tala po niya pong panahon na pong panahon na naman Chris Aquino, po itang tauli pong halos tauling bulan ko po ketin. We were also asked to sing, and then right away she donated 650,000 at that time. Anya pong shooting la po kayo, they featured the Apo Shrine. But anyway, I'll be singing, it's a Kapampangan translation of this song, as I've said, composed by Andy Alvis. It's a song of God's unconditional love. Yang mikasala mo, pilang beses, na po ating Diyos, mamakalulu at mapamakalulu, patawaran na katamo, lauslog tamong lumapit kaya. I'm sure you remember this. Pagpasensya niya. Of course, different 13 years ago. Apo, para kaya po. Pengako mo, kanaku, emo ko lalakuan. Totoo naman, at syukaken, kameng alingwan. Ako'y may kasala, may komeng alingwan. Buri ko pusang sabyan, makiramdam na kaman. O Diyos, Apo, kaluguran da ka, kaluguran, sobra-sobra. Kasarada reng mata, pain tunanda ka. Lawenda kang gaking mate ko, huling ikaing lulugot ka ko. Lawenda ka, Apo, agyang makasalanan ko. Matulaya ing puso, stung apera ka. Era ka man akakit, balukong at syuka. Stung mimista ka, tatalang ako banwa. Kingsyuk ning marimlang angin, panamdaman daka. Oh Diyos, kaluguran daka, kaluguran sobra-sobra. Kasarada reng mata, paintunan daka. Lawenda kang gaking mate ko, huling ikaing lulugot ka ko. Lawenda ka, Apo, agyang makasalanan ko. Hemuko tatabili, ang gange ko sisisi.
ku makapanaya king bie alanangga pengako mo kanaku hemuku lalakuan tutu naman at syukaken kaming alingwan akuing may kasala me komeng alingwan puri ko pusang sabyan makiramdam nakaman o Diyos kaluguran da ka kaluguran sobra-sobra kasarada reng mata paintunan da ka lawenda kang aking mateku huling ikaing lulugod kaku lawenda ka apo agyang makasalanan ko agyang makasalanan ko. More practice. You want the 650,000 song? Actually, I'm choosing between the two. There's one song, but this one is for Mama Mary. It's a tribute to the Blessed Virgin Mary. And it is the song I sang when Chris was here, during the Chris TV time. It was that time when talagang alang-alangan ni Bobby. Then we had our second part there at the Balena nga po, abang mamangan, kinuha na yung checking Chris, sinulat ne. Bala ko, 60,000 yang because I saw 6. Ne? During the time, you remember Metro Quadrado, 10,000 per square meter, yeah? Sabi ko, 6 square meters na ini. And we're raising like 2,200 square meters na po. That's 10,022 million. Puta niyang linawe. So it's 650,000 pesos. Nya, right away niyang binigay ka nga pong ambu, makapanwala. Opo, tutuya po ako, hindi po ako. Talagang in Diyos, mapamakaluluya at mamakaluluya. Amen? So ito po yung meto nga patunay ang pang matinding pamangailangan. Anyway, of course, at yung Jesus, taya kalima mo naman ingindumperhen manantabe kay katamo. So this song is a tribute kay ingindumperhen kay kayang pamanantabe kay katamo. The song is entitled Salamat Maria. So good luck. Good luck na ako. It's a challenging song by Venny Saturno. It was sung by Basil Valdez in the Lanaval de Manila many years ago. So, with that thought, we thank the Blessed Virgin Mary for accompanying us and for guiding us always. Sa lawak ng dagat na aking tinatawid, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasambit. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing, inaasam na tuwina'y nasa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi lingap mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisay, sa bawat habis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo.
sa araw-araw na paglusong ko sa buhay. Ikaw lang ang saksit, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi, lingap mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Salamat po. Thank you po. Dakal po salamat, Among Rick. Pagpasensya niya po, ay pa po makasadya kanyan. Po, ayun na ba po, pasibayo, dakal po salamat. Salamat po rin maging pamangumbira. Talagang tana po ngayon para kin pamo po sa tauling bendisyon. Kapatid ko, inggilu, mantabe ya kayo, dukuyo na rin buntokyo at maniga po kayong bendisyon ng Diyos. O Diyos sa ginume, abayan mo na rin talasuyo mo, amani ka po kayong salting grasya at pakalulo mo, bantang kapanday ba't kaya ingkasopan ka rin pamangailangan at pamanantabe ning kalingapan mo. Iliyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, at bendisyon na kayo po ng Diyos sa mayupayang tutuki, lagjuning ipa, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Ing misa daun tane, umeta na king lugod at kapayapa ng Kristo. Salamat King Diyos. Reverend John and Reverend Harold, John Harold, palapantala po rin kay katampong deacons.